Baithuti ba tsielehile mme ba batla tharollo mathateng ao ba lebaneng le ona. Ba bang ba re ha bana tjhelete ya ho ipatlela bodulo bo bong ka ha ho sena ditlhophiso tse entsweng. Ba hlalosa le ha ba sokola ho fumana dijo. Baithuti ba re dithuto di lokela ho emisa ha nakwana ho fihlella NSFAS e lefa university. Management ha o nke baithuti serious. Taba ke ya hore ha re tsebe hore nou tjenana batho ba graduate jwang empa e le hore mabitso ha a ya fella, final list e ntshuwe jwang. Botsamaisi ba university bo re bontse bo le dipuisanong le NSFAS ho leka ho rarolla mathata a ntseng a rena dipakeng tsa bona. Ho sa le jwalo, university e re e fumane lengolo le tswang lekgotleng la dinyewe ho thibela baithuti ho ipelaetsa. University e re e leka ka hohle ho thusa baithuti ba amehileng. Mme maponesa a teng ka jeno ho netefatsa hore academic year ya rona e tswella pele ntle le tshitiso. Bana ba fumanang funding ho tswa NSFAS ba ntse ba thusiwa. Ho rometswe sepolesa se sengata universitying ho beha maemo leihlo. Ho sa le jwalo, sepolesa se boetse sa tshwara monna a le mong ka mora ho tjhwatla le ho hotetsa kamore ya polokelo ya university.